Nkuko benshi mwakomeje kubibona ku bitangazamakuru cyane cyane byo muri USA, uyu mugabo witwa Charlie Kirk yamaze kuraswa, aho biri kuvugwa ko cyangwa se aho byamaze kwemezwa ko yarashwe n'uwitwa Tyler Robinson. Uyu akaba ari umusore w'imyaka 22. Reka turebere hamwe rero ngo uno musore w'imyaka 22 ni muntu ki watekereje kuba yarasa Charlie Kirk ubwo yarari mu kiganiro arimo kuganira n'abana bo muri kaminuza. Dukuvuga ngo Tyler Robinson ni umusore ufite imyaka 22, yarakiri mutoya, ni umwana ufite imyaka 22 wigaga mu ishuri ry'imyuga ryo muri leta ya Utah. Nukuvuga ngo yamaze kumenyekana nk'ukekwaho kurasa no kwica Charlie Kirk, umunyapolitike uzwi kandi uharanira ano mahame ya conservative cyangwa se ushaka yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikomeza kumera nk'uko zari zimeze. Uyu mugabo ntago abantu benshi bagiye bakunda, harimo abarwanya ibitekerezo bye, ndetse bivugwa ko no mu kintu cyatumye uno musore Tyler Robinson amurasa ari ukubera nyine atemera ibyo uno mugabo avuga, cyangwa se atemera ibitekerezo by'uno mugabo wamaze kuraswa ari we Charlie Kirk. Ni ukuvuga ngo ibi byabaye ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 9. Ubu ngubu hamaze kuba hacaho iminsi 4 uno Charlie Kirk amaze kwitaba Imana. Noneho uno Robinson, ikintu cyabaye nk'igitangaza cyangwa se ikintu kidasanzwe nuko uno Tyler Robinson yabashije kuba yari yacitse, ibintu byose byarangiye, ariko papa we umubyara niwe wabashije kuba yamutanga, avuga yuko umuntu uri kuboneka muri kamera warashe Charlie Kirk ari umuhungu we, kandi ko umuhungu we yamaze kubyiyemerera. Ahangaha rero uno muhungu yabashije kuba yatangwa na papa we, ariho abantu benshi bakomeje bavuga ngo uno mubyeyi ni intwari, cyangwa se uno mubyeyi akoresha ukuri, ariko abandi nabo ku ruhande bakamunenga bavuga bati nta gutanga umwana wawe. Robinson yatawe muri yombi nyuma y'amasaha 33 yishakisha rikomeye, ubwo se yamubonaga mu mashusho ya kamera z'uburinzi akihutira kubimenyesha inzego z'umutekano. Kuri ubu Robinson afungiwe muri gereza ya Utah, muri leta ya Utah, muri gereza ya Utah County ni ino gereza afungiwemo. Nta ngwate yemerewe, aho ashinjwa ibyaha bikomeye harimo kwica umuntu uzwi kandi w'umunyapolitike ndetse wabigambiriye, kubera ko abashinzwe iperereza bamaze kubona intwari ikomeye yo mu bwoko bwa bolt action rifle, bikekwa ko ariyo yakoreshejwe mu bwicanyi, hamwe n'amasasu arimo inyandiko zidasanzwe zanditseho. Nukuvuga ngo ubugenzacyaha buracyakora iperereza ku mpamvu zaba zaratumye Robinson akora iki gikorwa, nubwo hari amakuru avuga ko yari amaze igihe agaragaza kudashimishwa n'ibijyanye na politiki mu myaka yashize. Nukuvuga ngo uno Tyler Robinson, nkuko benshi mwagiye mukomeza kubibona, we nyine ntabwo yakunze gushimishwa na politiki iri kugenda iyoborwamo nyine, cyangwa se abantu bari kubamo nyine, kuko uno Charlie Kirk warashwe yari umwe mu bantu bashyira imbere indangagaciro zo kuba umukristo kurusha ibindi bintu byose nyine. We akaba atemera abimukira, ndavuga uyu Charlie Kirk wamaze kuraswa ntabwo yemeraga abimukira, ndetse nta nubwo yarashyigikiye ko abantu baza gutura muri Amerika bahimukira, kuko bari mu biteza nyine ubushomeri muri Amerika. Noneho ku gihano gishobora guhabwa uno musore hari guteganywa ibihano bibiri, ariko cyane cyane ari guteganywa igihano cy'urupfu, kuko ino leta ya Utah muri USA igihano cy'urupfu ho kiracyahari, aho abantu bashobora guhanishwa igihano cy'urupfu mu gihe bakoze ibyaha bijyana n'icyo gihano. Kuba umuntu ashobora kwica undi yabigambiriye bikagaragara yuko ibyo bintu yari yabiteguye, kandi no musore nkuko byamaze kugaragara ku masasu yakoreshejwe arasa uno mugabo yari handitseho imvugo za politiki zigaragaza ko atamwemera nyine. Kuba rero nk'iyo umuntu yafashe umwanya akajya kugura imbunda agafata amasasu akandikaho, biba bigaragara ko ari icyaha cy'ubwicanyi ariko cyateguwe. Ibi ngibi bishobora kuza kuba byatuma
uno musore ashobora kuba yakirirwaho igihano cy'urupfu, ariko ni igihano gikunze gutangwa gakeya hano muri leta ya Utah muri USA, kubera yuko akenshi ntabwo bahita batanga igihano cy'urupfu, kuko biratinda cyane kugira ngo umuntu wakatiwe igihano cy'urupfu abe nawe yakwicwa, kuko nk'ubu kuva mu 1976 kugeza uno mwaka turimo, mu bantu 36 bose bari bakatiwe igihano cy'urupfu, abantu babashije kwicwa cyangwa se ab'igihano cyashyizwe mu bikorwa n'abantu 8. ubwo ngubwo urumva ko iki gihano nyine gikunda kugorana, harimo n'ibihe batanga nyine igihe kinini cyo kujurira, akaba yajurira bakakureba niba wenda se uwo nguwo wagihawe cyangwa se ufite icyaha nta ndwara zo mu mutwe afite, wenda abafite nk'ubundi burwayi bwo mu mutwe bishobora gutuma icyo gihano kidashyirwa mu bikorwa. N'ibintu byinshi bareba kugira ngo babe batuma igihano cy'urupfu kiba gishobora kujya hanze cyangwa se gishobora kwemerwa. Reka wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze turebe umunsi ku wundi, dukomeze turebe ni igiki kirakurikiraho. Ese uno musore ashobora kurekurwa? Ibintu byose akurekurwa byo biragoye. Ese ashobora gufungwa burundu cyangwa se ashobora kuba yahabwa igihano cy'urupfu nk'uko muri Amerika bijya bikunda gukorwa, cyane cyane ku byaha nk'ibi ngibi bikomeye. Reka wibuke gukora subscribe kandi dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.